Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi September ni som ni panhi ania kan video clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa kumin chu kan kum chiat kum kan ti don nge chung kwa thi na kan tok deu zut maya karma satop lampanga kan chung ta nai tak thi na wangin video kan ro te chok chun zom lok thailo ane engpo ni se pathian zara voina tang chuan chanchin thar te regular jokin ronti chua chun zom thai hi bai sai phot mai tang China ron lian chomek dang chat turin Nizan Khan US President Donald Trump chuan Afghanistan US base trina US sipai te ankir le donani ti apuanga hei hian Afghan le US in kara borok thar hasiam chomeka heti lai hian an thenom Pakistan chuan Saudi Arabian and Mutual Defense Pact an sign nuloka kan chanchin thar nung bara kanon soilok toangin Saudi Arabia chakna mangin Pakistan chuan India haron vauzi ngal hane thiamna asang tial kan khovel khi azim tial moti mai tur hania khovel munrang ranga boina te ain thlunjom kolvel do maya Israel va vauchelo ma sela Pakistan sarkar chuan Mutual Defense Pact noya Saudi Arabia ramchunga Pakistan nuclear ral thuam te siam chua thei ani donani hanti Russia le Ukraine in dona po akal chunjom zela heiwang hian civilian poisailo ten thi na anto belmek zelbok ane Tichuan tuntuma kanron focus lianbar tur chu Israelin harsatna tole Middle East boina chungchang hani don hani amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hani ole America longest war tia hansoi trin America in indona akal pui reiber na mun Afghanistan atangin former US President Joe Biden kai khroina hnuaya Afghanistan atangin American troops tele anthurol pui ramdang sipai te anin hnukdoka kumli zat mai kalta Afghan boinoi noina kara American sipai tele anthurol pui sipai ten Afghanistan anchuasan don khan Taliban hokuta American Air Base poimo tak mai Bagram Air Base chu hlan aloni to ane Tichuan Associated Press le Afghan media rang ten report an pek dan chuan British Prime Minister le US President Donald Trump ten press conference an nai dunna Donald Trump chuan Afghanistan Bagram Air Base US sipai te kirle turin ruam hanasia mekani ti apuanga US hian aking puilian berle ron lian chomek China hi adole tangayani ti asoilang bok Donald Trump chuan Bagram Air Base si US military tetan mun poimo takani baka US Air Force tetana mun ramchang le poimo takania laklet le tumin US chuan kan beimek kani hati hethu pon rol hian khovel media tam tak te chuan boina thelmi hlei thailo khovel mun ranga athen mek lain America le Afghan rural lai Taliban te in muthiam lo na satlia poni lo in dona hial po chokchok non le thei khop President Donald Trump hian asoyani hanti firfiak polte zuya Afghana in dona tran ani tangkhan kumsom ni chungjat mai Afghanistana in dona thlenga Taliban ho nortomania Afghan sarkar thar chu US ral thuam traberber nena thuam ania tichon President Donald Trump masa khan Taliban tenena inram na siamin US in nudo thaina tur thuthlung sia manita former US President Joe Biden khan in nudo dan kalphung tur roman lok sa chu zom lawin roman adang anaita mase top na chu lungche thak tak ania US thof Afghan sarkar chu atluchia bompok rap thak tak takawangin US sipai som pathum lain nunna anchana khabaka khan anthurwal pui ramdang sipai tele civilian nunna chan chu za somsari chuangjat anibok ane tichon President Trump chuan Afghan atanga US sipai te in nudo dan process chu mumalo taka kalpui hani wangle roman na felfailo tak nuaya kalpui ani wangin Russian President Vladimir Putin hian American military tele ramhroi tu te adan hiam phal hleya tuntheng hian United States hroi tu te azalo chunjom zela wangin indona ti tomna tur kongla ma hoi du lawani hatia Chiadna lian tak thleng chung le thudel kil mumal takom lovin Afghan chuasan na tur kha kalpui tlang lui ania Afghanistan hi kanla chuasan ngai dona mase chakna kan nei ti le zom na sang tak kan nei ti lan tir chungin kan chuasan donani Khovela Air Base lianber pol Bagram Air Base chu engma chan le wang le thudel kil om lovin kan hlan ringota
mase Afghana Bagram Air Base hian US military te hankir lenga US Air Force 10 anen kol ri don ani hati he thila soiwang hian US President thona Air Force 1 halu don thlengin media person 10 anum zuya zona tam tak anzot zuya mase Trump hian thui tak soidulowin Afghana Taliban te na pek nakha President Joe Biden lo chamna lian takania Bagram Air Base chunga hian American thona engpo anthok thai turania he Air Base si engtika ma Afghan Taliban tekuta peklet tur ani ngai lo hati tichon Reuters sin report an pek dana chuan khovel ngai tu na ti boi tu le lo thon na nasatak thlentir tu chu US le Afghana rural lai Taliban sarkar hian Bagram Air Base sa US military te kirlena tur chungchanga hian direct emo indirect emo in biak na po engman nei alani lawa hei wang hian US le Afghan inkara hian boina lian jok chok thai ani wangin international community ten hei hi han ngai venani hanti khovelin lauthon na han nei chan hi Taliban chau ani lawa Afghan Taliban sarkar hi kumin July tha khan Russia chuan danang takin an pompuyani ti an puanga hei baka hian China chuan Afghan Taliban sarkar hi danang taka pompuina lanei lo ma sela kumsang ni somni le pathuma khan Kabul khopuya embassy thar han hongjui ane President Donald Trump hian he thu ponna hian Russia le China ha soilang vevea tichon Afghan Taliban sarkar chawni lowin heng ram pani telakatang hian US hian dodal na ama chon ngai tura an ngai bok ane boina tura handrin lokang ngai in thil hatheng juita India taima nizan zanlai pelkhat khan Reuters chuan report tan pek danin Taliban sarkar chuan US President Donald Trump an Bagram Air Base laklet le atum chu an hnolani ti an puanga Afghan Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahideen chuan independent ram kan niangin Afghanistan hian hemi chungchanga hian thutluk na asiam turania ram dang jongjong tanen po indorna dei turin Afghan hian digna chan vo anayani hati tichon Taliban thupuang tu hian tun naya Israel ne na in thre thru deuh rangmai khata capital Doha aron soilanga US military te inhu dona tur chungchanga inram na thuthlung khata capitala inram na kan siam Doha agreement a chuan US hian Afghanistan ramzom na ti chiat na mo political independent dodal na konga tharum thona amang turani lo ti ania Afghan rural na chungril internal affairs a po inrol na anei turani lo ti US hian ain tiam bokani hatia nikhathil thule ka borok aso sang chotawiawa Afghan nen hian anin changton deu sia maya President Trump chuan hetianga Afghan Taliban hoin han dodal na thu aron riknuwa news reporter ten Donald Trump nena US sipai te he base la tur hian atir chuak don empty anzota President Trump chuan chutiang chu ka soidon lawa maselak let le kandua tuna hian neilet ngal kandua ne hati hei baka hian President Donald Trump chuan kanduang hian thatakin thilan tilawani chuan engtin nge thilkati dona engtin nge makalak don ti chu ilongai vendon ye tin azot tu reporter hi achanglet zuibok ani tichon nimin khan Afghan Defense Ministry Chief of Staff Fasihuddin Firat chuan President Donald Trump thusoi hi haron changleta kanram lailung in chikhat po hi turam hnena ma pek athiang lawa tu kutama kan hlan don lawa hlan thailo impossible ani hati tundin muna chuan Afghan hian American nena Bagram Air Base si hlan let antum lo burti achiang viawa mase President Donald Trump hian Bagram Air Base si laklet atum tak min hariata achan chu Afghan Taliban sarkar thuchuak hi truth social kaltangin natakin vaukhana ne naron changjui leta Trump chuan Afghan hian Bagram Air Base si ASEAN tu United States of America nena apelet le lawani chuan thil thalo tak alo thleng ngei don ani tin haron post tamia mai bok ani eng thil thalo tak nge lo thleng don ti chu zona chan thailo ani ri meka keini point eng thil nge lo thleng don ti chu longai changphot mai teng hetiang ani mek la hian Pakistan chuan Saudi Arabia nen mutual defense pact an sign nuwa India haron bauji ngala kanchan chinthar hunhung bera khan Saudi nen mutual defense pact an sign awang hian India le Pakistan inkara buaina hian Saudi Arabia hi ain rol mai thaini ti kanon report to ani tichon Associated Press le NDTV World ten report tan pek dan chuan Pakistan Defense Minister Khawaja Asif chuan Pakistan le kanthrenom India indona hi puan ani thuta indona chuakani chuan Saudi Arabia hian Pakistan ven himna konga apui donani ti asoilanga
mutual defense pact an sign hi kim chang takin puan zara ni lawa Pakistan media Geo TV chuan heng zongjong hi mutual defense pact an sign tak khan a huam vek em ni tia han zona chu lo thai loin a huam ani ati Pakistan defense minister hian he pact kan sign hi ramdang tati boina le sipai thachakna manga innorna ta na kanthil ti ani lawa mase gaini ram pani te hian vauna le nekna kanto kani phot chuan ramin ven himpuiton tura ruam man ani angin kan ruam man na chu chople chilin ti nun ngal ani don ani ati Pakistan media Geo TV hian an sai juidan chuan hein ramna thuthung nuaya hian Pakistan le Saudi Arabia hian military kai noi thil reng ral thuam engchi po a huam vekani anti amma kan ron report to bak kha India hian chanle na dang an la nei lawa Pakistan media hian an report zeldan chuan ral thuam manga in tranpuina chu lo thai lawa hanti turania heti role hian direct in dona tuala sipai tirvero chu rampani te du thanna ai ngat donani hantia Pakistan defense minister hian India hian engtik huna po Pakistan laka hian indona hapongani phot chuan boina lian jok ama chondona Pakistan laka harsat na India na siam ma hian uluk taka hain ngai tu masaka hain buat sai masak atul to donani hati tundin huna chuan sumdon na lampanga Saudi Arabia le India te Pakistan le Saudi Arabia in sumdon ton na te hi in buktok takin kalpui me kania masa India tan hian film khurngai tak thilero chu Saudi Arabia hian engtiklai main India athop jok ngai lo ani Pakistan le India conflict kanti kum sangkhajakwa somruk panga te sangkhajakwa somsari pakhata te khan Saudi Arabia chuan politics lampanga Pakistan athopani ti walau takina puanga financial assistance anti sumle pai manga tranpuina tam tak ape boka mase sipayaro chu Pakistan tan atir chhuak lo thung ane tichon conflict lare mem kum sangkhajakwa somkwa pakwa Kargil in dona kha kan la thawin harinoma khata po khan Saudi Arabia chuan Pakistan athop nan lea khamitum khan Saudi Arabia chuan sumle pai manga tranpuina han pelawani ti an puanga mase Pakistan media trend khat chuan an pek thu han puang thung ane tichon khovel huwa pol rang te Saudi Arabia hian Kargil in dona hian Pakistan hi athiam zokani India hi athiam lo zokani tia wartaka tlangau puitu ani bok ane hun kalto chanchin hi kimchang tak chuan kan soilo mai nga India le Pakistan boina choreng hian Saudi Arabia hian Pakistan athop jok thrinani ti kan report chinatang po hian acheng tok viau ome media rang ten an report dan chuan Pakistan hi Saudi Arabia in mutual defense pact assign puina chan bernia han hriat chu Pakistan hi nuclear ram nuclear ral thuam nei ram ani wangani ti hi an soilan lian ber ania Associated Press in report an pek dan chuan hei hian India le Pakistan in karchau anghong lawa Middle East chu natakin asoi nging to tani hanti achan chu he mutual defense pact chungchanga hian Saudi Arabia in Pakistan hi trongchok nem jok ani meka Pakistan defense minister Khawaja Sif chuan NATO hian a member ram te aveng him thinang che hian he mutual defense pact noya hian Saudi Arabia an hian ramin ven him puiton tur kan ni toa Saudi Arabia hian ramdang laka tangin sipai thachak na manga beina mo harsat na hanto kani chuan Pakistan military ten ral thua man nei zongjong te Saudi Arabia ven him puitur hian man thai ani dona chumiom zia chu tlang taka soi chuan Pakistan nuclear ral thuam po man thai ani dona ni hati tichuan hei hian thilngong lian tak pakhat na nei ta Middle East hian Israel chau hi nuclear ral thuam nei ania tichuan Pakistan nuclear ral thuam te Saudi Arabia hian an mang thai ni chuan Israel tilawa Saudi Arabia hi Middle East nuclear ral thuam mang thai rampani na hani thai dona chu chuan chiang taka hati lan chu Pakistan hian nuclear doctrine an kalpui dan chu ati danglam dona ni ti alan tir ta bok ane Saudi nan inrem na ansain ma jong khachuan Pakistan hian an nuclear doctrine noya hian nuclear warhead nuclear ral thuam te hi India laka chau an mangang ti ania Geo TV hian an report dan chuan US thlop na noya Pakistan chuan nuclear doctrine hi tidanglamin nuclear warhead te hi mun ranga man thai turin rom man na an siamani anti tichuan hemin huloka hian Associated Press in an report dan chuan Pakistan nuclear program hi defense pact noya hian Saudi Arabia kalpui chunjom thai ani donani ti Pakistan chuan an puangani anti Pakistan military chief Asim Munir le
Pakistan Defense Minister Khawaja Sif ten report an pek dan chuan nuclear program kan ram chunga kan kalpui le kan ti thayang jong hi Saudi Arabia hian an mamoni chuan an ram ven himna turin an mang thaidon ani ti an puanga Associated Press chuan hetiang ani wang hian Islamabad nuclear umbrella nuaya hasaber chu Saudi Arabia hi ni tin an report ani an report jaldan chuan he thil hi mithiam ta chuan Israel tana signal anga an ngaya hun rei tak chung chu Middle East sa nuclear ral thuam nei ram om chun nia an nei chu Israel hi hania karmasa khan Israel in khata Hamas rei tu an baina mi paruk an thi nuwa le Gaza Strip offensive operation lianjok kalpui chun zom ani wanga mi pui thina tam tak a thlen nuwa Gulf Arab ram ta chuan Israel laka an himlo nia han ngai wangin an himna tur an zong ani ti hei hian anem hetani anti kumenge mazat kalta tang khan Saudi Arabia le Pakistan hian military lampanga tho ho na hanlo nei toa tichon mutual defense pact khan ral thuam lampanga in tan puiton na tur huang chu nasatakin haron zauta Pakistan Defense Minister Khawaja Sif chuan Pakistan nuclear ral thuam thilthi thaina chungchanga hian thu pakhat chiang taka ka soi thai chu nuclear ral thuam Pakistan in ates nun ber khan Saudi Arabia sipai engemazat ta chuan Mahmuna omchilin indona muna man thai ani dante uluk takin training anlo nei to ni ati ti chuan chung kan thaina jongjong ta chu Saudi Arabia hian an mamo huna an man thai turin Pakistan ral thuam ta chu an tan engtiklai point in remnang hian aom reng to donani ati hei wang hi ni mai thaya Saudi Arabia po Israel ka apor thar ta viau maya Trumdang anglo takin karmasa khan Gaza le West Bank vela Israel chat na chu na takin andem thu anron ti chuak zo chawa mase Israel chuan Saudi Arabia in an vau khan na le an do dal na chu hrelawang main Gaza le West Bank ka anthil tumte hlan chuak turin man la zui mol maya Gaza City chimlam pangatranga mipui te chuak tura hriat tirna hanpek nuwa IDF ta chuan Nizan Khan Gaza City thuk zo ganlu chila muntam taka in beina hachuaka bomtam tak apuak boka IDF thupuang tu Brigadier General Efri Defrin chuan Gaza City beina chu nasatakin ti len ania Hamas holaka major offensive operation kalpui chun zomin Gaza City thuk zo ka kanlu chilmek ka tuna Israel sipai ten an beimek hi Gaza City Hamas ho chaknam hun pui ber main stronghold tani hati khomwala le lein nuailama te Hamas ho te antranga tichon mun tam taka firfiak pol tale IDF tein beiton na athleng mek ani hati heng firfiak pol te hian mi pui ta chuak tur an dang chun zom zela mase mun tam taka han dan na tangin Hamas ho te darin Israel sipai ten mi pui ta tan chuana kong an hon sak zela tun theng hian Hamas ho ten in phen na ta na mipuyan man thin Palestine mipui singa sanga chu Gaza chimlam pangatangin chua zalen ani to nei hati Palestine ho thlop tu Al Jazeera chuan Gaza mun ranga Palestine mipui ta thi na hatheng zui ranga Gaza City bika nimin jing kolen tiratanga nizan zanlai pel nu thleng khan Palestine mi somnga chuangin nunna anchan ani tin han report ani tichon tu kinatranga voin chun thleng khan Palestine mi sompariat lai mai nunna anchan le towa hei hi Gaza City bika chawania Gaza mundang mun ranga po Palestine mi pui ta thi na atheng me kane antibok heti lai hian Hamas in Gaza lam panga han mi hren mek nia han soi Israel mi somli le pasari te thala kanron tlang zara Israel hian major ground offensive operation hi akal pui chunjom zelani chuan heng mi hren jongjong te hi Israel sipai te kuta an thivek donani tin han pungjar hani hei wang hi hani mai thaya Palestinian ramdin na tur chungchanga malachak bert tu French President Emmanuel Macron chuan Palestine ramdin ni masela Hamas ho ten Gaza an mi hren mek te an vaya an chozalen vek lawani chuan Palestine rama hian French embassy engtika ma hon ani lawang hati Palestine ho ramdin saktur hian malak na chu chak takin kalpui chun zom malani zela kanchan jin thar kal to lama kanron report tong khan naktuk September ni somni pathumatanga ni somni pako chung hian UN General Assembly high level general debate nei anidona hei hi boro ka san hun lai ber anidona Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan UN General Assembly hian thudik tak karon present dona hei hi Israel tana thudik ania ramhoi kol sen ho kan beina konga po thudik tak le remna konga po thudik tak anidona
chakna manga remna siam tura ka vision po ani bokani hati Prime Minister Netanyahu hian cabinet minister meeting anai na UN le in beina mundang harina zongjonga po kan chunga diklo takathu han the darle Palestinian state din tura nataka annor na hi kan do angai donani UN General Assembly a Palestinian ramdin thlop tu zongjong te hian October ni saria Hamas so poi khoina wang khan Hamas ho tan hena lomman an pe ni tin ha soinon lea mase chu lomman chu atakin engtika ma alo thleng lawang hati heti lai hian nimin pathian ni ringot khan athu phunga lo soi photo thin UK te Canada te Australia te chuan danang takin Palestinian state chu an thlopani ti an puanga ti chuan ni zanlai pel nu khan Portugal chuan official in Palestinian ramdin hi an thlopani ti han pungzui le bok ani mase Israel chuan amma ai mana in Palestinian ramdin na tur chungchang hi andau daljui ngala Israel roral mek le opposition party hroi tu te po hemi chungchanga hian lungrol takin handing howa opposition leader Yair Lapid chuan Palestinian tana ramdin tuma malak na hi Israel ti chetwek tumna rabitharania firfiak poltan hena choi moina le loman pek na ni hatia left-wing Democrat Party Chairman Yair Golan point Palestinian state recognition hi Israel tana nasataka chiatna thlentir tumna ni hati Prime Minister Benjamin Netanyahu po atong na talhemaya he thil hi engtika ma athleng lawang hatia Jordan khothlang lampanga hian engtika ma Palestinian state hi din ani don lo hati Netanyahu hian asoizal na chuan Judai le Samaria rama Juda ta chen na chu alet ni zatin kan tipunga hetianga kan malak na kong hi kan ro chunjom zel dona tun naya kan ram chungril taka firfiakang maya minnor na le min beilui antum na hi achhan na United States atanga kalo ho nuwa pe kan yang hati tun karni lainia hian US President Donald Trump nen in biak na nei turin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi Washington DC a kaltura ruam man ania he in biak na hanei na hian Palestinian state an do dal na chungchanga an malak dan turte an soidon in The Times of Israel chuan an reporta hemi hmuna tanga alo kirle huna hian engtiang takin nge Palestinian state thlop tu ramsang trang telaka hian manlak don ti chu puanzar ani don in hariat ani Israel President Isaac Herzog po hathinrim hlea UK te Canada te Australia te Portugal te hian Palestinian state hi an thlopani chuan hrin chua pakhat chau anei dona chu khovel hi thimcha takin atuam donani hati Israel President Isaac Herzog hian asoijal dan chuan October ni sari nuwa khan Hamas ho ten terror campaign an kalpui chunjom zela mi somli le pariat lai mai ta chu lein hnoya leivara te Gaza tanin an siam mun franga te an khungbo mek boka mase chu tianga Palestine firfiak pol Hamas ho thilti na chuan heng Palestine thlop tu te hi abra khai mi alowa Hamas ho te tan lomman an pezo kane hati tichona tirakan soitak Saudi Arabia chu anon porviau maya Israel tan red line anon siamta West Bank lampanga Israel in ramzau zelatum na hi red line ani hantia Israel nena kanin zomna zongjonga hei hian ngonglian tak anei donani hei hi harsat na satlia ani don lowa Israel nen inrem na thuthung kan lo sign to Abraham Accord ti chathai thilani antibok Israel Channel 12 in report an pek dan chuan Israel hian henga thiltum zongjong hi kaltlang pui hatum ni na hriata chuwang chuan Israel le Saudi in kara pangai taka in pona lom thin zongjong chu beisaina thitoanga pom thayani tin han report ani The Times of Israel in an report chunjom dan chuan Saudi Arabia hian US ven himna amamo che tolowa nuclear arm manga ven himna Pakistan hena tanga anei to wangin Israel tan anti lo top tu red line aron siama Washington malak na Abraham Accord po ti chia tani thayani ti vau khan na anti chuak boka hei wang hian Israel cabinet meeting ko ania heta hian thilchi rang West Bank lampanga han malak na tur ta chu ti danglam ani mai thaini antibok